kagaho mukatyabaga omuntu kwaragira wakutera hino omuntu gwakutera hino nobugambo bwijwiro buhangire hati no umwana wo nomweta sweet nomweta baby bugambo nka my love umugambo hino buhangire ushanga no wakakohereza bambe ka sweet baby atine kakwatine atine shongi yine yekigenderwa kibi mboniwe kumwa speed ukabe no yenda ngo ishonga kejo yesimo nangwa nibindi nagamba ku managing bita webare excuse me webare moderator mwenu entekateka iyi agamba of course naramwe bikiri nka woinesimu umuntu nateka pata no musomo ore nagira mwate ashoma ati pata no gunajizuka so ninjira echo kanoleba konka esumu nyawe sumu yanjeje it's my phone esumu yanje for example tirum pata tirum but it's my phone mukazi wanje she's a headmistress. Now you can imagine a lady who is a headmistress, her staff arahaba shija bakukira abakazi inabashija ba management very good ba PTA omwahure manyabaye abandi nabahaba haramba beta bahaba tarabashomesa support staff very good umurisa wente no urana yakira gandi sebo riyita sebo abitogba sebo bagamba imeno shanga kitavya tuwa wasiwota tindia sebo atoworo ahuri kasebo munana tuta nje sebo tichine makuru kokana beta sebo kugira ngo nubakamabi tuzo kimire kutegana now wagamba mu kintu Maria calls me my boyfriend. When you tell yes, even nanibakana chumani. When this is my girlfriend, I just has when nijira mukase. Now watch it. We you baka nkahirwa ya chumani yangu nyona Maria ntuzana. When you tell onka Maria na basauja ati good morning boyfriend. Akwenda kumbuza nkebi ya tayari. Supposing my wife ya nchoya ashoma message na Maria konka na ashomana raucha manjo mchinabero good morning boyfriend wake up tugende tugende Maria good aruko niona Maria twarara tukozire program ntuza kuza a Las Vegas shooting konka toja mtuze yo kare munonga because one of us is traveling. Good morning, my boyfriend. Wake up and we go. Can we meet at Las Vegas? No. We meet at Las Vegas. You remember, we agreed to meet at Las Vegas. Early morning. Good morning, boyfriend. We meet at Las Vegas. Early morning. So, but between me and Maria, there is time love. When you tell Koko no want to in life, Wakagambo, Taroqueta sweetheart, China. I have my daughter who calls me, my honey, my sweetheart, my what, my wife. It's when I was some of the Chireva, Jetogo, Kuntera Kafraska, Akamanyanum Hara, never young quasi issue. Watch it. So we need to be very careful. Ababa ntaba kora pretenso gwezi anagamba manya tukagitwa abiona nebyawe are ibintu ibyo nebyo church wajetegereza abuka when reality no nyendozo mu church ogitwa kora heze gitwa yolyo mukazi wagendo baheza kugitwa mu church ogendo owiba wo musigazi oshanga inente makumyana oze mojigabe nubora amanyenko ni zibara futero kijuki cyo wagambro mu kanisa nibyo bozungu bahadikire ni ebyanje nibyawe nimbukwereza aromonde bya iyo utakubasa kwa yo boss yetu wana nabo cyo esimu ndi topic yawe
iwa mukuru w'abakristayo hari ibyo takwayo nakwica kureberaho omukazi nagarente akoraje takubasa kashatwe birabye byawe mukazi nagarente takubasa iso navuga ngo ibyo nibyo kurahira now ebintu mukugezaho manyesimo ezaho no ari ibintu bimushemire kwa avoidinga ebikubasa kubaretera obusinjo mukayanya ebintu abantu abakunde banyandambiye sasre and a good thing muri n'umuterwa as a couple muri musetingiro muno muturebera Kampala muturebera Kabare muturebera Fort Portal muturebera byaro byona bya Uganda abanyankore konka esimo muzavoiding no ronda cy'umushimo omusumyo w'umukazi for God's sake bishika nkubuze wogo mukazi wawe nashaki wowe atahize wowe abantu batakubasa kureba bakamujya ngo hallo ugo mukazi wono wangaye bararebe nabana byashomye bararebe barenga hamugorra mahara ho kureba hariho no kurenga hamugorra kan kurenga kinyo tukaturiyo umunyonyo kutino buje moyo ifera wa ya umuntu yambuzo mukazi wanje atubwo mukazi wishukiye runje no ntwana mwenda wanyete kata kumanya no mukazi wanje akaza kwa inisho kirunje no wanka akubuza nyo ntino mwenda amen kawura nasemero now ebyo kwa avoiding abyona esimu yo mukazi jirgum wahura esimu yo mushija esimu yo mukazi jirgum yo mushija iwo mukazi we wana ndo businje kanye nankugambere prose nyenda nkushoborore wamanye bizibu beresero musumo omaka it's very dangerous munyanyo cannot I have anyina bikibakuru tibuza kuzana musamuzawo noko nkufa stinkufa nkabara ko mutuma mukashanga nkabara akapete ko muntu sanga na ito mwana wanje sweetheart ni nkuro dawore obore harwe ni mvuge mutuka ni kutere ko kambene ibni bagobit nabwo esumu yawe imweba kwenda kugitekaho aro muntu narebira umbugenyi murebirijo wa Brian Kachuma murebere namureba bombere nabarokore omukazi abirastamiraha omuratingwa ndagamba taito yo mnaka no sai nakabe namoreka hata omukazi ndamuye hesuma niuza kahangu ori ayanga ndikukurebera wishemo wajukwa nkwerebereje wajukwa tawajire melati yanga karanga abi nicho nanda namoreka akokati nicho nakugambira hata nono shereka so njo cyamasangu orenko siyabira aha prose tukugira ngo no gushereka no hata ogobira takwena ngo abase anekshana cyangwa se ngo simwe targo mu ngaro lastere no manyara habintu tujya mukutu niwe niwe hino mukutugutoro utaga nanye niwe turuho tuguruho otagugamba tuguruho twe ngo mukutu waza gukomora ngo gwandetere nintana password n'abandi hatuminya cyayi arahama no guhereza amahore maronji news utakimukira amahore ga Uganda gona ariheshara nonje kandi bagezana bireza konka hariho kirukwisha deno yukanga konka tokugurgaho abakuba noyenda aho makuru agahore abantu abafa abantu abakora nubwo kubaza kutwereza information tutakimukira konka tokubasa kwaranshora ukagwigura volume ya yigu now atoko muntu mukazi yakoreba guru atanane oguruho tuguruho oruho nduho webare data nabo nyona nimpendera ninjira ngo esmwejo ejainata ne yanje kur akoraje dadi akoraje na akweta kur na nyanje mukazi setu Maria na akweta asimba kandi inga tarwizi wagira mnohereze kisapo cyawe and has given us peace citizen I mean it kuya wa mwana yatera arabantu abakupikinga nuryaho atanashangara not nashangara wanje onyetegeza ati yari nkamunyanya
ati anko kwiruno yanatera tumushogo naona wazura kukwata atakana munyanyaza ubwo namukwata ati honare mu Julius kanwe wanyetize abantu abakwata wanyetize kananya abantu abikoraki hati munyanya yatera kurukuru yakbaratera mu rumini namureba n'umunyanya kwiruno ninga tumuhimbise niko tantaza munyanya kwa riona naba linda ninga munyanya ko ya ino umugeni ninga munyanya ko nasha as simple as that then I call her back abaka yatera munonga but if there is an emergency then we can share konkati kwa kwa nyonga shango mukaze nagezo kwigura no yigura ati what are you talking about hati kakugambire no manyangu hariho umuntu umukazi mwene akafuha yarenga hati omushisha we yasharamu omusumuye yetariho umuntu sitowaringira mu izina ry'enzira ki izina ry'umukazi bona amazina garimo nagenzira ki nagabashije Joseph Kapenta Joseph Pramba so wene mukwa kugirata so hato ko kwagamba iyo kama hatera munyanya hato nkiza kwate sumuhura waterwa ki amashanyara azana nabakazi nakono gago tukujya ngo nabakishije bonga na nabakazi nabo bine musara saruni bine mu manyu akora ati yiza yati join ngito basha ati akira kugamba ageze kugambara munari nyavoye obwo kujuroti okutera mana asafutamwe warukumanya ati mu anko akoraje obwari anko akoraje ti anko akoraje noha mari hati still no ichirzana nechi speed yagamba cyane nechi speed yagambe nakwiruno natumuhimbise Julius mwana wanje mnonga nkashoma nawe nabandabo nakwiruno nawe tumanyana mnonga aba kuriya kashumba ebitiyo kuyo mukasi nabo tushime kwatasi mu muntu kumu kubana mu registering isumwejo bari abo kuregistering tubakubuza bandi tubakubuza next of kin tubakubuza details zawe so kwa nini bakubuza details zawe tubashemire ko actually kiriye kiwano inkinira kwikirezana na n'umwami speed buyanagira ati emwe nibye abajungu ahabo kuba n'umurimo bishop mukamanje Sheldon ko kuba tari mu bureberezi kugira ngo nabusigero mukazi we ngo mukazi we ngo abukwa bakatahemko ngo abukwa bakabagita ngo yaba Maria Silva kanye Maria Silva Donata yote kusibura ko mchara speed yote kusibura cykwenda kugamba nani yenda kugamba ngo ekizubu nitwe turukuma kugenda nembero kuzikubaza igesta okuzizire akubese muzizire esimune oyine yawe na nyinyine yanje oyine bijwaro byawe na ni oyine byawe hata bwenshi no crossinga ukareba ngo esimo mu bintu byone binyine esimu niyo interested nayo kandi abantu bagira registeringa hariho next of kin tinkarebaga ayi esimu zone zi nkozizi tinkarebaga nubabuza next of kin mene kikumanyisa ngo amazima garugo zahasimu yawe n'undi ja zahasimuye koratere mugambere ko ari abari hihi musitesi mu gimuhereze ko ari abari hare kwa tesimejo omugiro twonko mu ntogo ariyo nakore kineke naza kuterera bitumwana manyana nabaro na patana wawe ko emitwarize ye akono basa kwa tesimejo ushanga atakishemererwa kugira ngo wakwatesimejo hata cyo nacyo kireto buzubu mwene hati ubanzomanye omuntu wawe cyarukundane cyarukwanga kora amanyangu utakwenda ngo kwatesimuye esimuye girota ogesasire kore no manyangu wajikwata kine shonga gikwate ugambira umuntu ogu oti ariyo na nyo onko speed yanagamba tinkwenda kwegamba marungi nyunka kwatesimuye banyi kandi na wakakwate yanje akuba kajikwata agera to umuntu ogu ariyo nakore kineki
akirebe yatacenga ninga shobunda mbuza ati nankanu wariyo natera njikwate ninga njirike kurugirira distance yorumu mbenu nyitera esimezi ni kirugiriro kuwagikozesa konke simu yo amazima garugo technology egeretse resimu nyo ningi hagira kikoma kindi nekindi bikwegese kugira umutima murungi ukaguma yesigira umuntu wawe esimu te kubasa kuyaho mukazi hote kubasa kuyo mushija wawe korena mangu hine byo takozire orya habunkenke esha yona natwarwe esimu ubwo no mushango gwawe konka esimu harimo vibe harimo ebizubu nimbyikiriza nke speed ya nagamba nkato umuntu kusinda kaka message kakije iguriya screen karugamba hey good morning my boyfriend speed wanje my nyukanye ninkira kose kigambo my speed my process my akoraje hato kaburyaho kareba ka message ahigoraho my akoraje my process ebindi tuwabireba hato imagininga mbe no mwago kugira ngo ugumorondesereze bibi manyangu niwe bakwate simeje bakakugira ngo ugireto muntogo utasibana yasibe na nanka no yesiga eba kushanga mabuhuriro tabandize kuza kucekinga yabaro ninga iwe mushija we iwe yawe bakugira ngo ugire ko mu office ya nanka ero open taro password taro hoki no ye kakasangwe simeje neguma yombe ni wabwenchi norondesereze biya hasumu yo mukazi wawe speed ni nyikirizana neco kugira ngo ubanzonywa no mukazi wawe ubanzonywa no mushija wawe mwesigane nakora abayine nabanywani be ni wina bawe na nyinyi nabanje asorongazi nonyesigane yo mukazi wawe oribanyi esumute kubasa kunyaha mu mbera akubese mu wagihereza chance ne kwiho mu mbera no buryaho riyo no shoma ka message karungi orebo musyo ko guspeed ya nagamba nyutaro ikindi cyantisize password nkagitamo kugera ngo ebintu bya social media ubwo mu gutogu ya nagamba mazimanuho latest news zirukuruga konka ko kuba ryaho kiriyo no shoma orebo musyo gwarabaho nyuna ngo ine unabe nakibagambire nkaza kukadiritinga hato mwanya go kadiritinga naka forwarding nomanye naka forwardingire aha mu gutuguruho abo wa tatazara mbene side yo wabatatazara haruho nabaramukazi banje haru mbene ngo kuba kugira ngo yo rukushwerwa ubwo mu gutu hati nyuna yeshangana nka forwarding kandi yo ninza kadiritinga akanje kakaza aform yankorera hati kandi aho ndeba mbona tumesage no kokora ko kutugire ninga na ruhanga wawe mbura nagera mu kobwo b'umutima kuza ku omwago kugira ngo nadiritinga na forwardinga nakihaho of course no kaba nababa katireho baka commentingire mbe no bwo kudiritinga tukakaho konka najya ntumukama koka kakarero bati eki kintu no mango nani kidiritinga nataro ku forwardinga mbwenu giro kuwanyamba kano jya conversation ekazahare ikakoma noreba rango kwagera njyango nabari abo nabirentine leta baraze bata tubarabirebire mene simeji mazime simu tubarabirebire umuntu no nakika nakwiha muno bwese terure ekokana wabunya woro habo ni kugambira tinkenzire ngo mubeni yo mwa discussing ejo chonka konka twiyo tureba ahasumu iyo ya patana kwawe speed kuyanagamba ya leta mu nanangwa no bakuba children nko kutwana tugamba buri muntu karabayine nangwa n'ubya kuba ndebera amasumu ihireho za message nagira umunshonga z'abantu bingi ukuza kushanguka shanga isente zawe zitaro aha sumu batahwe sente kunka umwana wawe agenda ziho ahabo kuba ukamu namanya nanka yawe umukazi wawe abura kuziyeho ziba kunko ndije umuntu aziba kunko byo umukazi wanje kanwa ari kumanya pini yanje hatwe umushija kumanya yigira umushije mukazi wo n'umushuma anyibiri
n'ingindi nawe agenda ziho kandi akwihakana cyabire kityo aha bwenshi buri umwe ataruguma nake aha bwenshi noteka teka uti mbwenu twabire turiye umuntu umwe kandi wanomanya aho kwa Bible nagira ngo umunyabwenge kwari bakari ngaho mwamakoraje kirarugira to kubasa kungambera ngo kubandiyo mukazo ninga ndiyo mushija wawe notekwa kumanya account number nakane balance roho notekwa kumanya pin number kirarugirira abantu bingi ubutu meri hariyo abantu bundi kumanya bashatu batine isimu ni controllingwa umukazi umukazi kugira ngo oriyo mushija wowe kana aciye kundiri umushija akajya tunotekwa umukazi akajya tunotekwa kumpereza isimu eji wotakwenda rinta umukazi isimu ni umushija na mwamusimari umukazi akamara mwamusimari akamara mukare kumudiscuss nicyo narinze ugamba akuba tino ko rukungambera ngo esimu yawe niyo bakwate esimu ni kwatwa umukazi ubwo mushaka yakine nyine yayanganata iki kiragiro tukikora kandi icyo rero bene babo akandi mukazi akakugambira atoragenda abo tukuba discussing abaje barunomo tugumize nitera reka baniwija turon tugamba twagira mu introduction yanjye najya mutwongere muna n'ibindi bintu kwenda kwihayo entekateka ikintu kibasika omuntu ngo muri habukwana mu muntu omwe nikibasika ebyo bintu ninga finally kwenda ngo mweshanse mwabo muntu omwe namuza gukora ibintu bitashikire ebikuretera amakago gashenyuka kuko twagamba nankejeje wakute patana yesimu ngo twagamba okutera amasimu nangwa na za kauti ahimu mukwetenga mukugezaho koreka public ngwimwe muri umuntu actually ndebere abantu abakujwara ibijwara kushara many times noza kushange na one of the partners tarukucyenda kunkana kijwara anisizibwe agenda baba cyangombo genye abantu bajure ibijwara bya Nigeria umukazi agira stage cye konkati yo choice yawe yakara konkawo mukazi wo kwiyaguza stage nayenda ngo akoreke byona nabishana rero ni wotamu kastogambo mukazi kutunyise kitambi okaspi somete ko police aturonda bashije abasambi nibinji bakunyangaraza amazima umushankanye oyo no musimeni no mukatari nangure kitambi cyakuzungu yitera gamba kurebe ekitambi ekitambi umuntu nakibaziriza mwenda atariho ariho undebere akikozere kisati yagaruka akikora munengofira rero aine ekikongo abo bashisha abana topukeje naremwe mwamucyara nyitera oh my god abashatu bonabonera umuyangari ya Museveni nango speed amazima garwa ari umuntu kunyangarazo ndije ebo chishara twene cyo gukora arangwa prose akazani bwakujara kitambe ngufira na nesate nemba kitambi bachujwara nka bakujwara umuntu achubona nachi kona mazimo kiyaho oyereka abantu mfunyo mutaro mbuje ngo ekitambi cyo kujwara umuntu baro wamukwata upside down na wari omuta natambura no mucyara mwakira iraka amanya hati mutire muna no bwana obwana nabo bujwire naka nabo bujwire rero n'umwenda ngwenje niyo kanunje omucyara prose woyine cyo kugamba
reba niwe n'akazindara nakakwata mbone ibintu bishekwa gake ibintu bishekwa nk'ibirungi kuko ari ushanga mbwene batira umucupa utakintu cyo kwihindura none manya ngo ankechi wagamba omukazi omugira ati hato waso kugenda isi mugisika bitokwe no kwata kugira tugumahoro kugenda konka nicyo nagambira kokati nyewe speed hine kindi cyaritamu ngwebyo mbwene te reality ndebere kakatemba mbwene yo kuba noreba umukorahira ibyo abantu bari kugamba ngo burungi abantu bakayikiriza inte kwihanya ikintu akayikiriza necyo mwagambeje mukutu yo kuba nirabahoye James Mari ubwo ningabanya utakugireho ahabwo kuba nicyo nagamba nyowe niteranye n'izindi hato umuntu akaza kufa kureba nka ndi aha groupe y'ubureberezo bwa Kigezi kandi ndi ndaha ya Nyamirima Church of Uganda amwe ndi aha bikutejo hariho umuntu wari kumanyikanye itera hati basa kuba bareba ninge nabakira kugweta ubugushoka hindu gukora iki hati basa kureba bareba igitera nasinduka kagusha aha platform ya Nyamirima Church of Uganda so ejo ningabanya ndagireho kandi esimu yanje nibera tinkwenda na tinkuchi promotinga unkana nimenda mukati urya aha Nyamirima Church of Uganda akagushaka bakasinduka waza ni wakaforwardinga aha zigezi no kaba niba mwanzira ngo hariho umukutu matoze nihisha nk'amakuru ije yo gushaba koga ko hariho nabo gusinduka ati we enter tukwiha kandi akagushaka kwija amukutugwa Nyamirima nojo tumwe naha rero ko mwamudiritinga aho izoberyo nawe ubwo mudiriti akeka karebaga kandi god forbid bakanyande akatari kwe kwija amukutuyobye icyo bari bagezaho kureba najya mutsikwe na mutecho tujye twa discussing amase konkanye na to discussing in the circumstance esumuzona nubiya kubiya zabantu kubona those things hino bukwijaho utamanyire ukugishaho mbwenu umwanya bwo kuza kuteza abantu umuyana mukazi wawe y'abana bawe ensibo ereke simu yawe noje openingira waza kugihereza abandi bantu obe very careful ahabo kuba no basa nico ba speed yanagamba na Madam Mary kokati cyane kugambira washanga umuntu nakugira ngo umuntu kashanga naye cenzera esimu that was not faithful no hati nicyo ariyo nakugambira no mango shaha yona hinekeragweho icyo takumanya ikirukuru baba hati an understanding person kucyo kuba cyabaho yaba an understanding person nana reba who the one who has what tinye na sharing gone nazo ntibanjoreka forwarded shared nana manya tinye na tijiranda no kwa tasumu ya dokachire kutoka shimide antaza nataka tsiri tkoga no manya cyatsi ebya social media does that need me kugira ngo se munchereke ngo muntatarimo konka mazima process esimu kane yawe kane yanje urebera cyo musumu yanje ndebera cyo mu yawe kotajwara myenda yawe kotajwara yanje kokashati waza kwimuka speed okashaka umukaso yajwara t-shirt yawe nojinaga oine t-shirt orikire Dubai nego iraka t-shirt karunzi mweni yakareba yakajwara you feel bad ngo mukase yajwara t-shirt yawe konkana checho nacho sometimes man shanka checho tugambe chetambi nacho tichiche umukazi nojwara checho yazwara katishati nyowe chenjware no yajireba tine okay yajireba mwani yaba inega t-shirt hariho t-shirt yo kusanga mwene eri kujwara umushisha n'umukazi kogo washanga ina mwaka t-shirt karunzi toka njora t-shirt konka process privacy echo tichirenshonga t-shirt yaba jine yaba ya company ke yaba ya sako toka je ukajwara nijwara
kashatu so hati abunjo kunatekateka ngo umuntu konka naco kinani ngamba naco abandi haba bahangu bakukiganira naco tukwetenga ngo umuntu ukemanyiza habo kuba hariho abantu abakwemanyiza keco finally kikamuzo mutima rero warebera abashije rero tubantu bareba ahaza social media ukareba umishiki umukazi wangu nakunda umshije wangu nakunda kujwara impare zo kukazi ubwani ndino umshi abashije abakazi bakunda ndakwatemu ikoti yiba umwe nayenda ngo abantu bamurebe ngo ari control ninga undije ubuna kundi bamunonga kunkani ikorerwa no yenda cyo kwefuka dikabaro akugurire cyo kwefuka cyane na buri yagire cyo kwefuka. Is that bad? So abenshi no yenda kujwara bijwaro nyaweti nkwenda mu nchami munonga turi hasu ajware t-shirt yenda ajware koti yandi I don't care turi aha. This is a private company. Ijisho mujireba umuzungu tarakoze simu yo kusharinga takagikozire ejesumu stoha spino kongero kace ahabwenji batakakora gesimu yo kugira ngo ebyo ra receiving byo nabyije asimu yanje byije nahaye arho nanka apse yo kutamu bada bona basogibika omuntu ate apu omunanka ebara kusenikire baze byazo we abena bireba do you know that now hata ekina nijezo gamba asumweji esimere muri bintu bingi kandi barubantu arho omuntu narabantu binkumanya naza asumuye hata kureba nkaba ba bishop nkabashedo nabakwandiko mahore manya bishop shedo nabasa typinga ebigambo nko mutwaro gumu now hata kana ya typinga asenka hagati omuntu amuterera asumwe ndijo hata zegamba nawe maybe it's going for a for in the washroom for a short call, maybe he's having bamwetera chai tia yo yakwata hati all of a sudden uwiza watamwe chara yayisebi hagambo kanana ngwajuno wabsangu na wakora kacha Maria maybe utakananchire kunangana atebugambo byazanka hali takarabire mukushoma taka ubwo wabatire password tarukukira. Yes. And haza wagambe kintu kikuru umwami Speed not necessarily ebye biwano gamba waweto obugusha hariho information bishop ninga general ninga DC ninga minister information ejo hinichi baruhunu baruka in their system hato mukazi we yija icyo yacohereza because yacohereza mwana we kandi wabwenshi notekateka manyesum burusumwe ine emkore yayo wahora bukato tingumanye cyakirya hamuto because esimu every time watamora kumu wachetegereza kuza kugitereza uti manyanyo we Speed nyowe they hacked my phone some time back can't barasabire sente hazo ababaje hackingire bakakora za video at one time ziriyashohora bahandika bakubagamba nabandi bakora about 7 timanya yandi zingahiri bakira kunshabe sente many times abo bantu because esimwejo occasion nishimiye kuberye yanje konka hati bo bantu bahandika abandi bantu kanye kandi tino kunkubasa kucejura ka no shoot ninye nchandikire unless wa communicating unless so hati omuntu kwakora ari mukazi wanje yaza hasimu yanje akahandikiro ndijo umuntu ubundi akamujuma incuba ndabo mutawuni nyencha kare umukazi amushije undijo umuntu akankwata itayi obire nunjumira ki tumushazi konka kwakuba mushazi yabanagira ebintu byo kugira ngo tukarahira Bishop Amos nwabire naburra mbugenyi bwa Brian Kachuma
azira ati obushwere otakatekateka ngo noza guma mu karejo nanyetegereje obwire ngo zaka Brian ahinduriraka nanyetegereje ati nyowe mutabano wanaka ati nyowe mutabano wakacuma tokumanya omukazi akutukura naza kuzara agwa mukazi wakutukura makrini kara kagende ka fading kahinduke wajetegeza so obushwere yoto kurwo mu kanisa ngo byona nabukwa ngo mundwara na nomuki na nomboro wanyetegeza uburo ko kurenga umuntu nataha wanyetegeza tokuzaho ngo ryakiragiro munyobo bakandakarahiro bwo kamba shomere messages zibiri twendere umwe ngo kabarangira Tofas no Wantoma ngo bantu barahangamwe mwe bare kutwombekera konko umuryeco ninshaba bashija bagaruke ahabuteka kureberera amakagabo ubundi ebyo bukagendera bareka kubagurura bareka kubagurira bitambi niteka ngo ikitambi kiri kugurwa mushija bareberera abakazi babo kwihara ebyo bitambi bwo kubagura ahubwo ni Tofas hariho n'ijogo umuntu bamwita Nero ngwese muzikozera icango umucero gw'amaka twazagambisa amazima konka habyona bihuyire akeringaniso tukariki twihare buri muntu amanya harukoma hazore oreba businge ngo buri se nkubwata buri yomwe afahabye akasumu buri yomwe agume nake abwenci no kwataka sumu kabandi kandi uyinakawe rero ngo ndarabasa uwo mu kikade ikikado cy'imane cyanka mwe bari mnonga neco mutujungu okay si wamanye bijuka kadebye ubu nagambe bukadebya ebye heva kuzwara ikikade cyaro ariko kikade cyaro kiriyo kwinyakene ngo mu ruharo so abantu no bareba umuntu mwanya gwo kuguma baje ni party yo muru umushije akora abayi nesumuye abenshi no bararota gujijire kuza kugironda na numukazi kora yesumuye cyari cyanamanyisa hatinanye ko kubota nkwatsireje ko kubota kozire byo mushishesheme kuba nakoro mukaye nibindetera kumanya ngo ninge kizibunikire twe Simeriya hate simumba niyo narwara mweno ni cyana agambera ati abashija mugume mukore mushemeye gukora mureberera abakazi banyu mukunda abakazi banyu kwihaho mukazi ogwo mutima gwo kushanga eshayo no mutima gurya hariwe ko kubondeberire ryo nkwatsirege umutima no n'interero sibura bakutureba mbwenu ogwo muntu wagamba nyunanye nuko nanyenda kuhendera ibanyi yankwataje umukazi ni ukakora ibyo shemeye gukora esimu nimba nifaki esimu yagabwa tiyo yashurire konka esimu ino mugasho speed nimbasa kugenda kwimuka kare nahiko muhanda nyijuke ngo nashemerire mazima kusindikira umwami wanje aka message kahurire nagenze mwene kuno jyangu nimba ntine message ejo I mean esimu ejo aka message ni nkarabya nkaye mazima nakusigo mu kitanda naza gukora kunahikayo nateka ntubambe natsigo umwami wanje good morning my husband, good morning my love, blah 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 blah. So you can imagine inesumu oriyo norebodo mazima esume bonire omwana arya hishomero communication eri izi omwana naruga hishomero twakiza no kwakira abana tubato mu motoko banu public means oguma umwana agendera hasi marwa hahika kugira ati esento zohereza hasi ekintu communication technology ningikirizamo ebizubu byanyu kora amakagarafa habwesimu agona kugashagirwe gabagafire ningana genda kufa konka tinkureba habwenci umukazi wayekundire baro omushija akakwekundira ukashanga ngo esimu nero kubasa kushenyera tugetsiza iwamanuka concentrating harubaro ukakora ugosheme gukora umushija ni ukakora ugosheme gukora ese munyutine titeranshwiri tinkurebe no kurebayo nabayenda batere ninza no kubakwatera mbaga mbere ntumazima ntwata nakana nakurona okay amazima umuntu rya hasimu tarukunkiza mani na no muntu wunshitame nawe sibura nsibura ningiranje
abacyara mwesasire abakazi musasire iki kigambo abakazi mwesasire isumu tiyo yakushire ukashorerwa umushija wawe omwina waryo akurya rubasho okay wa umukazi omushija ni wo mukazi wo kamwejera mwadetinga mwakundana mwagira mureke isumu teyineje hera mute ni wo mwine ni wo mwine nebyo mukama bandindire murare umugambo bugufu munonga umukazi ukareba barakakwena okwata hasumiye oryo muruhire waba umushija ukareba umukazi nakwecengera nayaza kwata isumu arho onzire nguwe akasharamu hati yatahana gito mufrayiti mudu uyu tekate kuto mwana wanje tino muterera tayakira naki kunereka kogawe domushije okara mukaze bursha yona takuja ngutakwata sumu obeno manyango yisigiro mbaziro nkende okay omuronchi prose nimbendezo kuraraje ma ukwezi kwa kana mukwendereje mutamu kwa katano edisabite niye bana kumura nimbendezo kumura je kandi ba driver mutijije mbabazi muvugeje abana bitu batikeje mukama baherezo thank you mama speed omunyabwenge kareba kabi akahunga kandi umushema akejema don nyabo sebo donde kintu ekitarakusisire maka warara no kwa kakuma munanka ni wahede cyo fumu nimbi nabo deka kuronda ekibi esumugirgo niza kusisira obushwere leave it lastly omushija nkamwino omuglobo omwekizo gitivu esimu ya ngokunyine na nyitera omanyi gokwi nozireba omago kuyaheji konka before that akagabaga mbro mukazi kandi akona kuzamba basi tompesente mpereze mtwaro 30 mvuge moto cage akanya ibintu byokora dini kastanizo mudiro mukazi ajatinyine sente nechi nemo shija yatemba basi kechire masaka a short call imabuje no basu nchimanya wahamanya short call yare bayineyo mukazi konko mukazi akanatira ati watu ari simu yanje ati suri twisijikani yawe ati mwishati niki ati kureki ati oringate na nayi kama shakora ati rugamo vuge motoka njukurete omukazi owatine sente yavuge motoka yo yiba yaje musangisa wari konko mukazi wenyine wagira ngo akoreki kana wo mushaka tumukama ati esemwe yaje mukazi nchenda akoreki aje tkonka kumana mwengejinga ngo amena ajigambira hotazo message nabo cyo esimo je sasri ureze kuje sasra noza kutunga obusinji nawo imaba kwende bintu bitabuke amasumu esimu tukujja ngo umuntu yakwimesimu ngo na ine bya kujikora mko konka na indo obusinji no bwe creatingira abamba tureba ni manyati twaheza hato butwaheza harabata kuzagamba hamwe akazate habari yomba reba natakambya tindagambire wahura omushija nazo musitting room omusitting room azahasumu mpaka shamukaga you assume ngo mukazi wa wagoze jiri hati wejo ogendeyo noza nko kushesha noza kusanga mukazi shaita necweka akagura kutira hera ryo nasheka neso mukandi taganira niwe no hotaro nimbendezo kuraraje yabari mnonga muri wa tayari west kandi ngenda kusima mnonga ahitwa tandikira kandi kusiyeze shaha nimanya ngo ikireki bantu muri yoko abamaniyo nimbendeza umupira murungi kumura mutaka gusinjire kandi no gwa hati shazenga bigesha kore babasinga mwakora kubika ndio wasema uri wasema murarenje yakoraje yiguru umureza wanyu nimbendeza ikireki utazendekera bushanko wa maniyo mwe bari mnonga murarenje